Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiko biragenda byibonekeza birabana n'umutekano. Muri amakuru turaza kubabwira ibijyanye na offensive aho bitangazwa ko kuri ubu mu bice byitwa Katobi n'ayitwa Ruraro ibi bikaba rero byahise bihinduka bijya mu maboko ya M23. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira byinshi kubikomeje kugenda biba nyuma y'uko izasarambwe zigarura ibice bitandukanye. Kuri ubu rugamba rukomeye rurakomeje. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana mumenyesha makuru. Yego Mutama, natwe twirirwanye amahoro asesuye, ibintu biragenda neza. Tukaba rero tuje muri aka kanya kugira ngo tubwire abadukurikiye ibizamakuru akomeye y'ibikomeje kugenda byibonekeza, cyane cyane rero turi buze kugaruka ku ngingo zirebana nuko Alliance Fleuve Congo yamaze gushyira akadomo ka nyuma mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Warikare, aho yigaruye ibice bitandukanye birimo iby'ingenzi nko mu gace kayitwa Katobi karimo ibirindiro bikomeye by'uruhande rwa leta. Kuri ubu bikaba rero bivugwa ko byamaze kurangira, ni mu gihe kandi no kuwa gatatu naho yigaruriye ahitwa Ruwaro, agace gaherereye muri groupement ya Kisimba. Bikaba rero ibi byose bikomeje kugenda bihindura urugamba. Turaza rero Mutama kubwira abadukurikiye byinshi kubijyanye na position fortifiée, ibirindiro bikomeye biri mu bice bya Katobi uko bihagaze. Turaza kandi no kujya muri Sud Kivu tubabwira ibijyanye na komba rapproché aho bitangazwa ko byifashe gute. No kuvuga ngo bikomeje kugenda bikomera, ariko cyane cyane ibijyanye n'imyiteguro bimeze nabi cyane. Ubu tuvugana hari amakampu y'abashinzwe manini cyane akomeje kugenda ashingwa muri ibyo bice. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragaraho atari rudre zamaze kugezwa mu misozi ya Minembwe. Muwe mugambi ni mu mugambi byumvikana n'ubundi w'intambara isobanutse, niko navuga, niko barimo baravuga, nubwo abaturage bo baravuga ko ari intambara ishobora kuza kubakoraho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na arme regare, intwaro zoroheje bizwi nka light weapon, aho bitangazwa ko hazanwe ibibunda byinshi ndetse n'izindi nto ziteguye gukoreshwa mu rugamba rukomeye. Turaza kandi kubabwira prise de territoire uko bihagaze, aho bitangazwa ko ari ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Petit bishobora kuza kuberamo imirwano ikomeye, ndetse n'uruhande rwa bigenzuraga rukaba rushobora gutakaza ubugenzuzi hatabayeho imbaraga zikomeye. Turabwira kandi retreat strategique bijyanye no gusubira inyuma, strategic of withdraw, turebe uko bihagaze, aho bitangazwa ko kuri ubu mu bice bitandukanye ari gutegurwa izindi operation karundura. Turaza kandi kubabwira déplacement de population nkuko rero bigaragara, aho bitangazwa ko kuri ubu hari kugaragara abaturage benshi bari gunga bava mu bice bitandukanye. Mutamuraza kutubwira ko abaturage babangamiwe cyane kuri ubu ari abo mu bihe bice. Ni mu bice cyane cyane n'ubundi by'izi teritwari zakomeje kugenda zatakwa n'intare za Fara. Yego ya Kanombe Poste inyuma. Turaza kandi kubabwira ibidasanzwe kuri mu bimwe mu bice bitandukanye kuri muri safe zone cyase zone sécurisée. Turebe biri kugenda bibera mu micungararo itandukanye mu gisagara cya Uvira, aho bitangazwa ko Kavimvira, Runingu n'andi atandukanye FDN Benefardes yamaze kuzana abasirikare bashinzwe kumenya amakuru y'abahagenda, aho no mu ijoro ryakeye bitangazwa ko ari bamwe mu nsoresore zafashwe bivugwa ko zari zisanzwe zikorana n'izasarambwe. Turaza kandi kujya mu birwano ikomeye ikomeje kubera mu nkengero za Minembwe, aho byemezwa ndetse binibonekeza ko Abarundi kuva mu ntangiriro z'indwi turimo bongereye igitigiri cy'abasirikare bahora bacungera umutekano muri izi fasi.
turazero kwinjira tubabwira ibiriko biragenda biba tunabihuza n'amakuru akomeye akomeje kugenda avugwa ku ruhando mpuzamahanga, aho n'Ububiligi bwagaragaje ko intambara itazigera na rimwe irangiza ikibazo, ahubwo hakabaye habaho ibiganiro. Ariko kugeza ubu nubwo bimeze gutya, haracyari ibijyanye no kwitegura intambara mu buryo budasanzwe. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? reka amakuru yacu tuyahere muri ibi bice bya Uvira, akomeje kugenda mu by'ukuri hagaragara ibibazo bikomeye cyane. Yego, aho ubu ngubu tuvugana ndetse n'abazarendo bakomeje kugenda basubiranamo nyuma yo kugenda bakekana yuko ngo haba harimo abatasi cyangwa se abagambanyi ngo bakorana n'intare zasarambuye. yego, ariko kandi bakanagenda bapfa ngo ikitwa amafaranga yoherejwe yagomba kujya muri wazarendo, ariko bamwe mu bagiye bakuriye abandi bakayarya. Ibi rero nibyo byatumye mu ijoro ryakeye hari uwitaga generali warangije kuva mu mubiri nyuma y'uko barwanye bakarwana bikomeye cyane, ndetse bikaza kurangira bamwe basize ubuzima. Harimo rero uwitwa umugenerali, ni generali wiyitaga komiseri. yego, yitaga komiseri rwose cyangwa se komisore, byose nibyo bakunda kumwita. mu ijoro rwose ryo kuwa 18/10/2018 generali komisore yishwe arashwe na bagenzi be nyuma y'uko ngo hatari harimo yumvikana n'umunyamabanga wiwe. ubwo rero ngo bamwe mu bazarendo bari barimo baburana amafaranga yabo baherutse koherezwa, ariko ngo bikaza kurangira bitabasha none, ndetse baza no gupfa nanone ibijyanye n'ukuntu ngo harimo harategurwa ibitero n'ubundi byo kwataka umutwe wa 23, ariko bamwe bakabyanga, bigahita rero mu by'ukuri bikira ibivugwa ngo harimo inasi za 23. yego. ubwo rero magingo yangaya biragaragara yuko ibintu bitoroshye rwose, habe na gato mu bice bitandukanye n'amagenda aberamo ikintu cyitwa urusaku rw'ubundi cyane ruturutse rero ku bwumvikane buke. yego, ubwo rero ntabwo byoroshye rwose habe na gatoya, ahubwo no muri Kivu y'Amajyaruguru naho bitoroshye, wenda turahita tugarukaho mu kanya tubabwira uko ibintu bimeze za. yego, ngira ngo unyemere mbere ko turi buze kujyana ku yindi action ibi bikomeje kugenda bigaragaraho ihungabana ry'umutekano, tujyane gati wari kare naho tubwira abadukurikiye ibiriko biragenda byibonekeza muri ibi bice. nta kibazo. Amakuru atugeraho ndetse yamaze kwemezwa n'inzego z'ibanze ndetse na za societe civile aravuga ko AFC yigarura utundi duce dushya nyuma y'imirwano ikaze yahuje igisirikare cya leta ndetse n'uyu mutwe. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo AFC rikaba rero rivuga ko rigamije kuri ubu gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ryigaruriye utundi duce dushya two muri teritwari ya Walikale mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi ni imirwano nk'uko amakuru agera ku itangazamakuru abivuga, nk'uko bivugwa biravuga ko yatangiye mu ijoro ryo kuwa kabiri ikomeza kugeza mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icyenda 2025. bivugwa neza ko yatangiriye mu gace kitwa Katobi karimo ibirindiro bikomeye z'uruhande rwa leta, ariko birangira uyu mutwe wa AFC ukigaruriye muri iryo joro. Ibigeze mu gitondo cyo kuwa gatatu bikaba rero bivugwa ko AFC yerekeza hitwa Luwala haherereye muri groupement ya Kisimba. Nanone uriya mutwe ukaba rero ukomeje ibitero bikomeye. Amakuru atugera aravuga ko AFC yafashe utundi duce twombi two muri teritwari ya Walikale mu gihe mu minsi mike ishize nabwo yari yabohoje akandi gace ko muri ibyo bice bya Mpeti, nk'uko amakuru atandukanye bigaragaza. Umugambi wo gufata ibyo bice ukaba wararanzwe n'imirwano ikomeye n'iturika ry'intwaro ziremereye n'izorohereje, aho zumvikanaga mu mpande zose, ibyanatumye abaturage batari bake bava mu byabo bahungira mu bice bitekanye.
ingaruka nuko ku munsi wo kuwa kane ituze ryongeye kugaruka muri turiya duce twaberagamo imirwano. Uyu mutwe wa AFC ukaba rero waraje kwigarurira, ukaba ari nawo ukomeje kugenda ugaragaza ko uri kongera ibikoresho ndetse n'abasirikare muri ibi bice. Benshi mu bakurikiranira hafi biba ntabwo batinya kuvuga ko imirwano ikomeye iri kwitegurwa mu buryo budasanzwe, ndetse warikari ishobora kuza kuba isibaniro ry'imirwano muri izi mpera z'iki cyumweru bitewe n'uko buri ruhande rwiteguye. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza tubwira n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye no muri teritwari ya warikare gusa, kuko no mu bice bya teritwari ya Masisi cyane cyane ibi bice bya Nyabyondo uzamutse werekeza kuri muhanda nyine Nyabyondo Pinga, naho hakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye cyane. Bamwe bakaba banavuga yuko ngo M23 ishobora kuza kuhafata, nubwo nanone ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abambari babo nabo barimo baragaragaza neza yuko byanga bikunda bakomeza kurwana kugeza igihe bataburiye igice na kimwe. Ni imirwano no mu by'ukuri yakomeje kugenda igaragara cyane cyane ahitwa muri Rupfuna, ni muri komine ya Nyungu muri teritwari ya Masisi. Yego, aho mu mbere ya saa sita gutyo rwose imirwano rimeze nabi cyane hagati n'ubundi ya FARDC ndetse na Zareto maze barwana cyane na M23. yego, ngubu biravuga ko buri ruhande n'ubundi nta ruhande rwari rwasunika urundi kuzamukiye muri ibyo bice byose. Biragaragara neza yuko harimo hagenda guhambukira amasasu ndetse n'abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga cyane. yego, gusa bikavuga yuko inyeshyamba za M23 zirimo zikontorora bikomeye cyane agace kitwa Kinyumba hafi ya Nyabyondo mu muhanda wa Nyabyondo Pinga, ifatwa mu by'ukuri nanone rya Kiyongo. Nta gace nanone baherutse kwigarurira, niryo ryanabahaye uburenganzira bwo kwerekeza muri uyu muhanda wa Pinga. Byumvikane ko rero mu by'ukuri ibi bice bya teritwari ya Masisi bishyira teritwari ya warikare byose birimo biraberamo ikintu cyitwa imirwano ikomeye cyane, aho turaza gukomeza kugenda tubigarukaho. Dusubiyeho gatoya muri Sud Kivu, yego, ubu tuvugana hari amakuru maze kwakira mu kanya muri Sud Kivu imweza. yego, imitwe ibiri ya Wazalendo mbere yuko iminsi ibiri bashwana bikomeye cyane ku buryo ubu ngubu noneho cyanabaye imirwano ikomeye cyane. Mu makuru mfite, yego, aravuga ko Wazalendo yatangiye guhanahana ikintu cyitwa umuriro. Batangiye ngo batongana ku munsi w'ejo tariki ya 17 Nzeri yego, mu kigo cya Mwenga muri Sud Kivu. Ariko noneho ngo ubu ngubu uyu munsi byabaye imirwano ikomeye cyane, aho ngo abarwanyi bagize itsinda rya hari ibyitwa Marayika iyobowe na hano nako muri grupoma ya Nyakiriba, yego, batatse bikomeye cyane bagenzi babo, biza kurangira ndetse ngo bishemo umwe. N'amagingo y'angana ngo biracyameze nabi cyane. Ndimo mvugana n'umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile agira ati kuva ku mugoroba w'ejo kugeza n'amagingo y'angana imirwano iracyakaze hagati y'amatsinda abiri ya Wazalendo, ni neza neza mu gice cya Mwenga. ubwo rero abarwanyi bo kwa generali Marayika nyine ngo nabo kwa generali nyine aha ngaha bamereye n'itana n'ubundi muri bice by'ameza urumva ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi. Yego, ni mu gihe kandi ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo inyeshyamba za ADF cyangwa se Allied Democratic Forces zifitanye isano na Islamic State zagabiza ibitero mu bice by'ahitwa Ntoyo, ahitwa Pandutu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yemeza ko ahitwa Ntoyo hiciwe abakristo barenga 70, mu gihe ahandi abarenga 30 biciwe ahitwa Pondotu, bose bakaba bari mu muhango wo gushyingura cyangwa mu mirima yabo
umubare w'abapfuye wageze ku barenga 100 mu minsi 2 gusa. Ubuhamya bw'abarokotse uwitwa Makrene Sivikumunura, umuyobozi waho ibi byabereye, yabwiye Reuters ati abapfuye ni benshi biciwe mu muhango wo gushyingura hafi saa 3 z'ijoro bakoresheje imipanga. Uwitwa Padiri Paruku Nzaramingi wasuye habereye ubu bwicanyi yagize ati aho narebye hose hari imirambo mu nzu, mu mbuga no mu nzira, ni ibintu biteye ubwoba. Navuga ko nibura abantu 70 bishwe. Uwitwa Pasiteri Mbura, umwe mu barokotse, yavuze ati abarenga 70 biciwe Intoyo, abandi 100 barashimuswe, amazu 16, amato 8 ni moto 8 n'imodoka 2 biratwikwa. Ani mu gihe ahitwa Pondotu no bivugwa ko byagenze nabaho ku munsi wa kuri cyo ADF yongeye gutera muri ibi bice bya Pondotu, ahari abahinzi b'abakristo bari mu mirima cyangwa basubira mu mihana yabo nabo baje kwicwa. Pasiteri Paruku wo mu itorero CCK 20 Iwoyica yagize ati ni ijoro ry'agahinda n'amarira ku bakristo, Imana nidutabare kuko turambiwe ubu bwicanyi. Abaturage benshi barahunze, bamwe barara mu ngo za bantu Iwoyica, abandi bahungire mu yindi mirenge. Abayobozi b'amatorero bavuga ko ubwicanyi bukomeje guca intege ukwizera kwa benshi. Umuryango Open Doors wita ku matorero yigeze itoteza ry'abasenga, kaba rero uhagarariye ibi bikorwa by'uyu muryango New House muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara yaragize ati twababajwe cyane no kumva ubu bwicanyi nk'ubu bukomeje, cyane cyane ku baturage b'abakristo bari mu muhango wo gushyingura. Turasaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo gushyira imbere umutekano w'abasivili. Ngayo nguko rero ibi nibiri kubera mwabiriya bice byose bishinjwa ADF. Mutama ndagira ngo ukomeze tubwira n'ibindi. Mu yandi makuru rero ukomeze kugenda tuyakurikirana. Yego, ni amakuru n'ubundi yo muri teritwari ya Walikale, aho bambwira yuko ngo umushoferi wa moto yishwe. Gusa birimo biravuga ko yaba yishwe ngo n'inyeshyamba za 23. Nahoze numva urwo rupfu kuva tariki ya 16 ariko kugeza na magingo ya sindasobanukirwa uko ibintu byagenze. yego, baravuga ko cyakoze mu bice yaciyemo genzurwa n'umutwe wa 23, ariko sinekereza ko sinzi uko byagenze, ntabwo ndabona amakuru yose ahagije za Kashebere. yego, ubwo rero bivuga ko nguyu wahohotewe yavaga ngo Walikale yerekeza i Goma kuwa mbere ushize, ubwo yafatwaga ngo n'inyeshyamba kuri bariyeri ngo ya Kashebere. yego, nuko ngo bamujyana muri kasho, bari mu nkambi yabo. Sinamenya neza nimba wenda afite ibicuruzwa bitemewe cyangwa se akekwaga nk'umuzendo. Sinamenya uko ari amakuru ndacyakurikirana aha. yego, kubabwira kuko ubwo bambwiraga bamwiciye hafi ngo y'itorero rya Kashebere. yego, nanone ngo yo gupakira. Rero ibintu byaje gukomera cyane, ubwo ndaje ndebe uko bimeze mu byo kuko ngo umurambo we bahise bawupakira mu modoka yerekeza ahantu hatazwi. Bikagaragara neza yuko ari iziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. yego, zaje mu bice bya Sud Kivu cyane cyane. Rero biravugwa neza yuko harimo drone zo kurasa, nubwo inyinshi ziganje ari iz'ubutasi. Bikavuga yuko rero ngo zishobora kuza koherezwa, izirasa cyane cyane ngo zishobora koherezwa hafi n'ibirindiro bya M23, kugira ngo mu minsi yashize barabyivugiye ubwabo ko bari muri iyi misozi ya Uvira. yego, ariko urumva nawe ko byanga bikunda hagomba kubanza kugirwa ubutasi.
biranavuga rero ko rwose mu mujyi wa Uvira ubwaho harimo n'ama sub control room zihari. Yego. Ama control room matoya ahari arimo arakoresha izi ndege, ndetse izi ndege abantu bo muri Minembwe, abantu barehereye muri iriya misozi y'umurenge baravuga yuko zatangiye n'ubundi no kugera muri ibyo bice. Byumvikane ko rero ikijyanye no gushakira amakuru rwose cyakomeye hakoreshejwe drone. Ubu tuvugana hari na bamwe rwose mu bashakashatsi ngira ngo urayizi critical threats barangije kuvuga yuko Uvira ubu tuvugana ishobora kuza kubamo ibitero bikomeye. Bitaba ibyo ngibyo, ibitero bikaba byaba mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi rero koko nk'uko bivuze byagenda kubiva imuzi n'umuzingo, ibishoboka cyane kuri drone zigomba gukoreshwa ahangaha ubukana bifite n'ibindi bitandukanye, kuko amaraporo yari magenda yiyongera cyane. Yego. Ubwo rero ngira ngo twakwinjira muri kariya gace nakubwiraga nako karangije gufatwa n'umutwe wa M23 Kalonga, ariko kandi ikigaragara hafi ahangaha naho hari abasirikare ba FARDC bari barakoze repli strategique. Ubwo wabwira ibiri kubera muri uwo mudugudu, noneho nkaza mbabwira ibya repli strategique y'igisirikare cya leta Kongo FARDC, bigaragara neza yuko ishobora kuza gusubiza imizi intare zasahamba. Nibyo, ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba kuri ubu. Rero izasarambwe zafashe bwa mbere umudugudu wahitwa Ronga nyuma y'imirwano ikaze iminsi kuba. Umudugudu wa Ronga uherereye mu gace kahitwa Kahembe muri sheferi ya Bashali Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ukaba wafashwe ku nshuro ya mbere n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikaze yiriwe umunsi wose w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko mu masaha y'umugoroba aribwo abarwanyi ba M23 bagaragaye muri uyu mudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri iki gice cya Masisi. Ifatwa ry'uyu mudugudu rikaba rifungura amayira yerekeza muri Pinga, aho abarwanyi ba FC bari gusatira mu buryo budasanzwe. Iyi nkuru iravuga ko Abazalendo bihagazeho amasaha menshi mbere y'ifatwa ry'uyu mudugudu. Imirwano ikaba yabaye mu masaha y'umugoroba bikaza kurangira byanze. Uwatanze ubutumwa yagize ati imirwano yabaye ejo muri Ronga hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko abanyuma basubijwe inyuma. Yari imirwano ikaze, ariko hagana nijoro ibintu byose byari bituje. Twabonye abasirikare ba M23 bwari ubwa mbere tubabonye mu mudugudu. Abazalendo bavuye mu mudugudu nyuma yo kwihagararaho, ariko ntihagira icyo bitanga. Uyu munsi umuturage wo muri aka gace akaba rero avuga ko ibiri kuba bitandukanye n'ibyabanje. Amakuru arakomeza yemeza ko habaye guhunga kw'abaturage ku munsi w'ejo muri imidugudu, batinya ko bagirwaho ingaruka zikomeye n'amasasu yaraswaga. Abarwanyi ba M23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo bave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ni mu gihe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere aribwo rero abaturage benshi bakomeje kugenda bongera kugaragara muri ibi bice. Uyu mudugudu wafashwe nyuma y'indi myinshi yigaruwe n'abarwanyi ba M23 mu ndwi iheze. Nk'uko bigaragara biravugwa ko rero kandi urujya n'uruza rw'abarwanyi ba FC rurimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi ndetse na Waikare. Bikavuga ko rero bakomeje kwitegura bidasanzwe kurwana. Bikaba bihura neza nuko kugeza ubu ngubu na Kabila yamaze gushyira hanze umugambi ukomeye kuko ashaka kugaruka ku butegetsi. Bamwe bakaba babona ko Kisekedi ashobora guhura n'urugamba rukomeye mu minsi iri imbere. Mutama wakomeza n'andi makuru. No kuvuga ngo rero ubwana umenyesha makuru byo biragaragara neza yuko atake imeze nabi cyane muri ibi bice bya Pinga. Bigaragara yuko bashobora no kuza gukoresha umugezi wa Ruhulu. Yego. Umugezi mu by'ukuri usabanyiriza cyangwa se ugenda uca mu bice bitandukanye, yaba ari muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikare. Yego. Bikagaragara ko cyane cyane rero ahantu hari tagetegi cyangwa se hakenewe cyane n'umutwe wa M23 ari ikibuga cy'indege
gitoya cya Pinga ni kinini, ariko nanone ntabwo wavuga yuko ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga. yego. Ndetse iyo mirwano wumve ko ari no hafi cyane no aho yabereye, ndetse n'ibyo bice bikarangira bifashwe n'umutwe wa 23 ari hafi. Wumve yuko ari n'abasirikare bagera kuri 3 bakomeretse b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bagiye kuvurirwa kuri Hopital General de Pinga. yego. Ndetse hakaba hari nabo bivugwa yuko bagiye gucumbikirwa kuri biro de district de Pinga bitewe n'uko bari bakomeretse, kandi nanone kuri Hopital batari bubashe kugerayo, ariko mu gitondo bakaba barangije kugezwayo. Birumvikana ko naho situation aha ntabwo yoroshye mu bice bya teritwari ya Masisi. uza winjira muri teritwari ya Walikale rwose biragaragara neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, nubwo ari ibice umuntu yavuga yuko byiganjemo amashyamba ku buryo wenda kuzabyataka mu buryo bweruye bishobora kuzatinda, ariko biragaragara neza yuko M23 ifite gahunda yo kuza gufata ibi bice mu buryo bweruye. Usibye ko abandi kandi nanone bavuga ngo byashoboka ko ari uburyo bwiza bwo kujijisha igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo kikaba kitakira ingufu muri Sud Kivu, kandi ngo bashaka gufata umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero iyi ntambara muri iyi minsi irimo iragenda ihindagurika mu buryo bugiye butandukanye. Ni mugero mu yandi makuru ari nuko umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo n'abarwanya imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Iyi ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2025. Muri raporo Human Rights Watch yasobanuye ko abanyamurenge n'abatutsi bahohoterwa ari abashizwe kuba intasi z'umutwe wa M23. uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bari abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo umujyi wa Uvira uri kuberamo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana General Olivier Gasita ahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare. Iyi raporo iragira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge zerekeye kurengera abasivili muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye kwishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'igisirikare. Abarwanyi b'Abazalendo bahohoteye batera ubwoba, barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Uvira. Abatutsi abanyekongo baba muri Kivu y'Amajyepfo babashinja gushyigikira M23. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afrika Clementine de Montoyer yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane, bwerekana ko hakenewe kunoza guverinoma ibireba izijya ku gitutu cyo kurinda abasivili no kuharanira ko abahunga imirwano bagenda mu mutekano. Yavuze kandi ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kwimakaza ndetse zikareka n'iby'amoko. Bituma rero aho yagize ati impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku mboko, bituma havuka ivangura n'ihohoterwa ryinshi. Ihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye abanyamurenge kuva kera bashinjwa gushyigikira M23. Human Rights Watch ravuga ko yamenye amakuru ya buriya bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiyemo ubutumwa bwibasira abanyamurenge. Barashinja kandi ingabo za leta na Wazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iy'umunani ukwezi kw'icenda zarayiciye muri Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zikomeretsa abasivili 9 bigaragambyaga. Ntacyo umuryango wavuze ko bwicanyi ingabo
ingabo za leta zimaze igihe zikorera abanyamurenge. Icyakora watanze iriya mpuruza mu gihe abayobozi ba Wazalendo bamaze guha abanyamurenge n'abatutsi bari muri Uvira iminsi 10 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva muri iki gisagara. Mutama rero urumva ko Human Rights Watch yasohoye amakuru akomeye, benshi bavuga ko mu gihe bajya basora raporo nk'izi akarengane kacika. Mutama uratwumva? ndakumva bwana mumenyesha makuru. Nari mvuze nti Human Rights Watch yasohoye raporo ikomeye, bamwe baravuga bati abari gurigori sora nk'ibi urwikekwe ndetse n'ubugizi bwa nabi byacika. No kuvuga ngo byo ni ibintu byumvikana cyane ugereranyije n'uko bimeze. Ubundi iyi miryango mpuzamahanga usanga kenshi na kenshi ishinzwe kubogama no kugira gute, ariko noneho yagiye ikoma urusyo n'ingasire niko navuga. Yego, biba byiza cyane ndetse na buri wese nyine wenda akaba yavuga ati ndagira gutya nikosora hanana, ariko tuvugana noneho iyi muruza yatanze ku bugizi bwa nabi. Nanone FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibyo ishinga. Nanone umutwe wa 23 minsi yashize nabyo byagiye bikunda kugarukaho cyane. Bigaragara neza yuko noneho ahangaha byibura babagerageje gukoma urusyo n'ingasire nyine, usibye ko nyine umuntu yakwibaza icyo byafekise muri rusange kikakuyobera, kuko usanga iyi miryango nta n'ibyemezo bidasanzwe ifata mu by'ukuri. Urumva situwasiyo rero ntabwo iba yoroshye mu by'ukuri. Ntabwo iba yoroshye kandi ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo rero tubwire kugeza ubu kubijyanye n'abarundi bari kuzanwa bihagaze gute? Mu mwanya numvaga amakuru benshi bavuga ko abarundi bakomeje kugenda baza ku giti gira intangere. Nuvuga ngo abarundi bo navuga yuko barimo barazipfoyingwa yewe no mu bihe bitandukanye, ndetse noneho byageze ku rwego basigaye bahinduranya n'amaperimetasiyo, bagakora amaperimetasiyo nk'aho Uvira cyangwa se ibice byo muri Kivu nabyo biri ari nk'imwe mu ntara zabo, kuko ubona ko abasirikari bamwe baragenda abandi bakaza agashira icyumweru, abandi gutyo abayobozi bakagenda bahinduranywa. Kubona umusirikare wari usanzwe uzi uyobora mu Gitega cyangwa se kujya kumubona yaje kuyobora muri Uvira, rwose si igitangaza, si ibintu bidasanzwe. Ibi bikorwa bitandukanye byo guhora nanone bajya gushakisha ngo imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwaho, bigaragara neza yuko ibegereza cyane cyane ibice bituwe cyane n'abaturage, bakumva yuko rero baje mu ntambara karabutaka. Urumva rero situwasiyo mu by'ukuri iracyakomeye cyane. n'amagingo y'angara biravuga ko rwose bakiri benshi, baracyari benshi, bari kuza byo bari ku kigero icyo hejuru. Amakuru ari guturuka muri ako gace abigaragaza, aravuga ko intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanye muri iyi mirwano ikomeye yateje ubwoba batari bake. Ubwo rero iyi nkuru yandikwaga ndetse kuri ubu benshi bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, aho bavuga ko imyiteguro iri kugaragara muri ibi bice igaragaza ko urugamba rwaba rugiye gukomera. Benshi mu bari gutanga ibitekerezo kubiri ko bari gutangaza ko FARDC na M23 bose bakomeje kugenda bazana ibikoresho. Ibi rero akaba ari ibigaragaza cyangwa se ikimenyetso simusiga kigaragaza ko buri ruhande rwiteguye kurwana, ariko abakurikiranira hafi biba ntabwo batinya kuvuga ko kugeza ubu ngubu abaturage aribo bazabigiriramo ibyago bikomeye, ndetse biravugwa no kwemezwa ko hari abatangiye kuva mu zabo bari kwerekeza iy'ubuhungiro. Ngayo nguko rero Mutama, wakomeza utubwira n'ibindi biri kubera hafi ya Uvira dukomeza no mu bindi bice. Yego, nukuvuga ngo rero ubwana mumenyesha makuru mu nkengero za Uvira biragaragara neza yuko rwose icyitwa intambara ishobora kuza gufata intera, kuko ngubwo rwagati mu mujyi wa Uvira humvikanye ikintu cyitwa amasasu menshi mu masaha ya mu gitondo, bikavugwa ko ari abazalendo n'ubundi ngo basubiranyemo, ariko bagasubiranamo nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi ngo barimo babereka ibice bagomba kuzagira gutya bagahagararamo mu gihe ngo intambara yaba itangiye.
ubwo rero abazarendo ngo babonye yuko bari barimo bashyirwa inyuma, niko umuntu yavuga, ahantu mu by'ukuri ngo batazaba bari kontakite n'intambara, ukurikije n'uko ngo irimo irategurwa amakuru y'ubutasi barangije kubona. Yego, bamwe barabyemera, abandi batangira kubihakana. Batangiye kubihakana rero, ubwo ngubwo n'abari baje gutanga icyo nakwita nk'amategeko bari bamaze kugenda. Munsi neza yitwa kuri Eglise Methodiste Libre de Karundo niho havugiye amasasu menshi cyane, dore yuko hari abazarendo bari muri ibi bice, ariyo rero ngo bari bagiye bashyirwa mu mavene yerekera ku kiyaga cya Tanganyika, route nationale nimero 5. ubwo rero magingo aya ngaya biravugwa yuko mu by'ukuri FARDC ngo yaje igacyaha nyine ikagerageza kwinginga abo bazarendo bakareka iyo mirwano, iyo ntambara mu by'ukuri bari bafite, kuko hari abasirikare baturutse hano ahitwa kuri Congo for Agriculture. ni igice mu by'ukuri icyo mu mujyi wa Uvira ariko kirimo amashyamba menshi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi. Hari abasirikare rero bahatuye, ni ishyamba ariko riri mu mujyi atari hanini cyane, ariko bigendanye n'iby'ubuhinzi, nibo bagiye gutabara, maze rero biza kurangira iyo ntambara ihosheje, ariko byumvikane ko ubwumvikane bumeze nabi cyane mu bice byo mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ubwumvikane bumeze neza, yaba uzamukiye hano ku za Baraka, yaba uzamukiye hano ahitwa Kimambenge, za hano za Gloria Farumara, hano hari farumasi yitwa Gloria, aho hose mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Byumvikane ko rero hashobora no kuza gutumbera, dore ko harimo haranakekwa ngo abatasi karabutaka b'umutwe wa M23, ngira ngo nawe nigeze muha amakuru rwose, abinjiye bakinjira mu by'ukuri ngo mu gihe cy'icyumweru bakaba batangiye gutanga amakuru akomeye cyane bayohereza muri bagenzi babo bari mu misozi icungamiye Uvira. Yego, mbere ko turi buze kujya muri Fizi na Mwenga na Warungu ndetse n'iminembwe, ndagira ngo mutamunyemere tugaruke kuri aya makuru ari kuvugwa n'ubundi mu bubanyi n'amakungu na politike, avuga ko aho zahagarariye Amerika muri Afurika yanyeze FARDC ndetse na Kisekedi. Ubwo turagaruka tujyana muri ivyo bice. Ni Thibault Nagy wahoze ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umugabane wa Afurika yanyeze Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo komeje kugirira ingendo mu mahanga, mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cye bakomeje kwicwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Thibault Nagy yabitangaje nyuma y'umunsi umwe Tshisekedi asoje uruzinduko rw'akazi yagiriraga ahitwa Nsana muri Kazakhstan. Tshisekedi yasuye iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya nanone nyuma y'umunsi umwe umutwe w'iterabwoba wa ADF ugabye igitero gikomeye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, maze abantu barenga 100 bahasiga ubuzima. Nk'uko rero kugeza ubu amakuru abigaragaza, 100 nibo bamaze kumenyekana ko biciwe mwakira gitero cyagabwe ku bantu bari mu muhango wo gushyingura, mu gihe ababarirwa mu 146 kuri ubu baburiwe irengero bitazwaho baherereye. Iki gitero nanone cyabaye mu gihe ingabo za leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zari zimaze imyaka hafi 3 ziri kurwana bikomeye n'izasarambwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibiro nibyo Thibault Nagy abinyuje ku rugaga rwa X yanyeze ingabo za leta ya Congo zikomeje kutagira icyo zikora ku baturage bakomeje kwicwa no kugirirwa nabi. Yagize ati, byari igisebo gihagije uko ingabo za Congo zandagajwe na M23, nanone ubu izo ndwanyi ntizishobora kurinda abaturage b'inzirakarengane bo mu duce dutuwe tubarizwamo intagondwa za ADF zifitanye isano na ICC cyase Islamic State. Iyo umuyobozi kandi yabwiye Tshisekedi ko
kwirirwa abunga mu mahanga yagasuye uburasirazuba bwa Kongo. Yagize ati hagati aho Perezida Tshisekedi wa Kongo ari kuzenguruka isi muri Kazakhstan, ahubwo akwiye gusura uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni ibitekerezo byavuzwe mu buryo butandukanye, aho bamwe banenze uyu mugabo bakavuga ko atarakwiye kuvuga amagambo nk'aya ngaya, kuko ibyo Tshisekedi byose ajyamo bifite aho bihuriye no gushaka umutekano. Hari abajya bamubwira ati wasanga yaragiye muri deal yo kuzana intwaro zigomba kwifashishwa mu kugarura umutekano, cyangwa se yagiye gusaba ndetse no kugisha inama. Ntukavuge utazi icyo ibintu bigamije. Ibiro ni ibiri kuwa kandi biri kuvugwa mu gihe andi makuru akomeye ari kugaragaza intambwe ikomeye iri guterwa hagati ya leta ya Kongo ndetse na AFC, aho amakuru mashya avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera kurekura imfungwa ifunze zizira kuba zikorana mu 2023. Ibiro bikaba bigiye gukorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano impande zombi zasinyiye Doha muri Qatar. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na AFC basinye amasezerano i Doha imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhererekanya imfungwa nk'intambwe yo guhosha ubushamirane n'intambara bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu hagati y'impande zombi. Muri iryo sinya aho byumvikanye ko guhererekanya imfungwa bizagirwamo uruhare na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. AFC M23 irasaba ubutegetsi bwa Tshisekedi kurekura abantu bagera kuri 700 bafite aho bahuriye n'iri huriro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igasaba ko abasirikari 1500 ba FARDC bafatiwe i Goma bakoherezwa mu kigo cya Rumangabo bakinjizwa muri AFC basubizwa leta. Ariko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igice cya mbere cy'abasirikare ba FARDC bari mu nkambi ya MONUSCO mu gisagara cya Goma nyuma yo gutsindwa na M23 boherejwe i Kinshasa. Mu kohereza hifashishijwe Croix Rouge, MONUSCO, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC babikoranye neza. Icyakurikiyeho nuko AFC yahise ishinja leta ya Kongo kurenga ku masezerano, igaragaza ko ikomeje gukora iyicarubozo abantu bayifungiye i Kinshasa. Ibyo bikaba bibaye mu gihe intumwa za leta ya Kongo na AFC bamaze igihe kingana n'ukwezi mu biganiro i Doha muri Qatar. Bikaba bivugwa ko kuri ubu rero habagiye kuba hagaragara icyizere ko ibintu byabigiye kujya mu buryo, izi mfungwa zikarekurwa. Ngayo nguko rero Mutama, wakomeza utubwira mbere ko turi buze no kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila ahajemo n'andi makuru mashya. Ndagira ngo tujyane mu Minembwe ndetse na Mikenke, nawe utubwire ibiriko biribonekeza muri ivyo bice. Yego, mbere yo kwinjira muri Minembwe na Mikenke, abantu banyemereye mbanze mbwire abantu bikomeje kugenda bigaragara muri teritwari ya Masisi. Ibihe bikomeje kuba bibi cyane muri Nyabyondo. Yego, abantu bakomeje guhunga intambara ari benshi cyane, cyane cyane abari guturuka ahitwa Kashovu, ahitwa Nyange, ahitwa Ruhinzi ndetse n'ahitwa Rutsiku. Ni muri teritwari ya Masisi rero. Kuri ubu ngubu rwose ngo banabayeho mu bice bibi, nako babayeho mu buzima bugoye cyane. Bigaragara rero neza yuko harimo harategurwa intambara ikomeye cyane. Bamwe mu baba muri iyo miryango rero baravuga yuko rwose ngo nta n'amashuri bari kubona, nta kintu na kimwe barimo barabona. Ubuzima bwaragoranye muri bice bya Nyabyondo rwose muri teritwari ya Masisi. Ngo barabona neza yuko barimo barahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse ariko bikaba binafite aho bikuriye n'intambara babona ngo uko irimo irategurwa hagati y'impande zombi, hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ngo bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko nko kuva ku wa gatatu ushize kugera ku munsi w'ejo hamaze rwose guhunga abantu bashyika mu bihumbi bigera kuri 2. Byumvikane ko ari ikibazo gikomeye cyane. Abo ni abaturutse rero ahitwa Kashovu, Nyange, Ruhinzi, ahitwa Rutsiku, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye guhera ku wa kabiri hagati ya M23 ndetse na Wazalendo kugeza na magingo aya rero ngo ibintu biracyakomeje kuba bibi cyane, ndetse M23 ngo ikaba yakameje ishaka kujya kwinjira muri Warikare, muri teritwari ya Warikare gufata Pinga. Ngira ngo rero murabyumva ko ibintu bitoroshye. Rugezi, Mikenke na Minembwe naho hakomeje kugaragara ikikango. Yego, ndakumva. Yuko tujya mu Mikenke tukabanza tukavuga
kuri ibi biri kuvugwa kuri Kabila no kaza kubitubwira nyuma, ndumva ari byo byaba byiza. Eka tujye mu butabera, turabwira ko inkuru yaranze iki cyumweru ndetse yagiye igarukaho cyane ni sentare nkuru ya gisirikare muri leta iharanira rusange ya Kongo yasubije gusoma urwo rubanza yaciriye uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange, ahubwo yongeye kugarura intahe zo kumviriza ibindi vyoba biri muri urwo rubanza. Umugwi w'abacamanza batanu wungururije urwo rubanza kuwa gatatu kw'igenekerezo 19 ukwezi kw'ikenda kugira ngo habe bahe umwanya ibindi vyoba bize gusura. Kuri uyu wa gatanu niho rero vyari vyitezwe ko hasomwa urwo sentare yaciye. Umushikirizamanza akaba yarasabye ko urugomba kuba rwakongera kuburanishwa. Abanyamategeko n'abasaba indishyi basabye ko harengutswa ivyabona bitatu, bavuga ko miliyaridi 24 z'amadolari z'indishyi zasabwe bwa mbere ari nke. Ati turafise ivyobona bizokwerekana ivyemezo ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yarungikiye amafaranga Alliance Fleuve Congo n'umuhari wa M23, kandi ko amatungo yiwe yose afise agaciro karenga miliyaridi 30 z'amadolari. Niko umushingamwamanza Michel Bondo yabwiye sentare. Kabila yaciriwe urubanza adahari uyu munsi, ntiyarahari ntiyitavye isomwa ry'uru rubanza. Umushikirizamanza wa gisirikare Lieutenant General Lucien René Likulia yamwangirije ivyaha vyinshi birimwo kuja mu mugwi ugwanya igihugu, ivyaha ku mahoro n'imirekorewe izina agateka kazina muntu, kwica abantu mu muriro mu buryo bubabaje, guhemuka, kugumura, gusambanya ku nguvu, kuboreza igufa ndetse no igisagara ca Goma hakoreshejwe ibigwanisho hamwe yo kwagirwa n'icaha. Kabila ashobora guhabwa igihano cy'urupfu. Abicishije mu binyamakuru Kabila akaberuka kwiyamiriza urubanza rwe, avuga ko ivyo yagirizwa ari ibinyoma bifise imvo za politike vyaremangatanyijwe n'ubutegetsi bugamije gusa guhunga inshingano nyazo zabwo. Ni ahamwa n'icaha agacirirwa igihano azoba abaye uwa mbere wabaye perezida wa Kongo uciriwe urubanza nyuma yo kuva mu mirimo ye nk'umukuru w'igihugu. Urubanza rwatangiye muri Mukakaro uyu mwaka, n'urumwe rero rukaba rwaragarutsweho cyane muri iki gihugu. Umwaka ushize leta ya Kinshasa yasubijeho ingingo yo gushira mu ngiro igihano cy'urupfu, cyashubijweho gishirwa mu ngiro muri 2003, bivuga ko ubu arugaruye iyi ngingo kuko hari ubufatanyacyaha bamwe mu banyagihugu bakomeje gukora mu guhemukira igihugu, cyane cyane binjira muri Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Mutama rero reka tujye mu rugeze utubwire byifashe yo gute. Nukuvuga ngo Rugezi, Mikenke, Minembwe n'ibindi bice bitandukanye yego byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga yego bikomeje kugenda bigaragara neza yuko harimo harategurwa intambara, niko navuga, kuko impande zombi zirimo zirarebana y'ingwe, kuko nk'agace kitwa Kalembelembe, agace kitwa Mukanga, hano mu gace kitwa Itoto, bigaragara neza yuko yaba ari FARDC yaba ari M23 bose bagiye bahagaze ku misozi iri strategique, ku buryo isaha twajya kumva tukumva habaye intambara za Mayamoto. Biravuga yuko haturutse abasirikare bakomeye cyane ndetse n'agace kitwa Kitopo. Ubwo rero birumvikana yuko bitoroshye. Abaturage rero bo mu Rugezi cyane cyane baravuga ko mu by'ukuri ubu ngubu bafite ubwoba, kuko ngo isaha n'isaha ashobora kuza kuba intambara, imirwano ikomeye, kuko n'ubwo mu gace kitwa Kaseni, ahitwa Makuru ndetse na Masenga, biravugwa yuko ngo hari Abarundi bamaze iminsi n'ubundi ngo bitegura bikomeye cyane kuzarasa bazamukiye mu bice bya Uvira neza
hashobora rero mu by'ukuri kuza kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse intambara ikaba yanaba mbi cyane ugereranyije n'uko situwasiyo yari yifashe muri iyi minsi. Utama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere, tushyonda sabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.